Милли телеканалының эфирінде хаберлер автопрограмма авалетілі. Студияда мен София Шукурова чалышам. Кечкен еді күн девамында олған en актуаль меселелер невбеттеки 30 лаха девамында сейретіңіз. Қырым ел башчысы қадын қызларыны 8 март арфесінде байрамнен қайырлады. Сақ шерінде яны балабақча açıldı. Шерді невбет yok olundu mı? Қырымда bu sene ne kadar balabakça açılacak? Milli leyhalar buna siltem беремі? Қырымда yüzüm bakçalar saçıla evvelden halkımız oğraşan yüzümcülük yarımadada gayradan yenili. Cumhuriyetinin Devlet Akademik Muzikalı Teatrında 8 Mart bayramına bağışlanған gala konser geçti. Programmada en yakşı çıkışlar, müzikler ariyası, dünya hitleri, endi klasik ve zemanevi oyunlar, kadınlarını bayramını endi Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov hayırladı. Mevzunu Elmas Ablakimova devam etti. Bayram Muzikal Teatrının basamaklarından başlanam. Zalının kırışında kadın kızlarının er birine gül bağışlanam. Cumhuriyet Muzikal Teatrının sanasında çiçekler oyunu, parlak renkli güller açça çelepten çıkıp oyun teşeyler. Konsert programının ilk çıkışı gürdeli ağışlarla karşılanam. 8 Mart bayramı arifesinde yakşı çalışkan nazik ve dülber hanımlarını atta medallerle takdirleyler. Umumnen böyle teşekkür namerlerinin sayısı 20'ye yakın oldu. Sıvade Seyit Arifova Saq şehrinden geldi. Onu birinciler sırasında mükafatladılar. Очень приятно, спасибо большое. Я очень благодарна нашему руководству, нашему руководителю Звягинцевой Юлии Валерьевне за то, что она выдвинула меня на благодарность. Kadın kızlarını endi Cumhuriyetimizin birinci şahısları da hayırladılar. Sergey Aksyonov kavi, sağlık ve sevgi tiledi. Нашим крымским женщинам самым лучшим в мире, без всяких сомнений, самым отважным, системным, самым порядочным, только здоровья, любви, вот всего-всего самого лучшего, и чтобы рядом с вами всегда были надежные мужчины. Ну а мы все будем для вас делать, потому что без вас мы никто. Kırım Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov kadınlarga teşekkürlerini bildirdi. Весь Крым сегодня это женский Крым, поэтому мы зависим от вас. И, наверное, все то, что мы делаем на 8 марта, это очень маленькая доля той благодарности за все то, что происходит в нашем обществе благодаря женщинам. Sanadan Kırım sakinlerini Rusya estradının yıldızı Irina Dubtsova hayırladı. Sonra en sevimli, nazik ve kıymetli hanımlar için Cumhuriyet'ten nam kazangan artistler çıkışta bulundular. Elmas Ablakimova, Dmitri Nizavoy, millet için. Ахмечет районы Куркчи көйінің сәкенлері юк машиналарының файл трафигіне шикайет етелер. Бұл себептен yollar көсегінде дағыла, insanlar не ерге мұражат еттілер, нетеже бар мы, меселе чезелемі, cevaplarını Султан Еси Такаева сұрап білді. Шымды ағыр техника yolдaki алны доғыртмаға тырыша. Бұл соқақтан күн yüzler же 40 тонналық машиналар кече. Бұл себептен Радуга адлы бақчыванлар ортақлығында шамата ве тоз туфан. ГОСТы для всех существуют. Должно быть ограждение нормальное, железное. Мы должны не бояться за своих детей, потому что когда они встречаются, грузовики эти, колесо машины заезжает на тротуар. Радуга адлы бақчыванлар ортақлығы Куркчи районының сынырларынан тыш ерлеші. Қасабадан яқын ерде екі карьер бар. Юк машиналар әм сурят, әм бақыт низамыны бозалар. Адамлар енді бір қач кере гежелері елны тосалар. Да, есть идея, значит, просить сейчас разрешение на установку ограничения высоты. Да, то бишь, чтобы 40-тонники здесь не ездили, а ездили по знакам 6-тонники, да, 6 тонн на ось. И мы, в принципе, будем довольны. Бұтар елда балаларға мектепке, бұйыклерге есе ішке қатнамасы хафлы. Бұйық машиналарының көпчеклері инсан бойындан зиядедір. Оларының тіркемелерінден чақыл сепіле. Сәкенлер қора ве фенерлер ерлештірілмесіні талап етелер. Юк машиналары için есе башқа ел тапылмақ керек. Они есть, эти пути, там просто надо немножечко эту дорогу им сделать и вложить какие-то деньги. Они эту дорогу уже и убили, и грязью она вся обросла, что пройти невозможно, все в пыли. Сәкенлердің шикаятlerini район мемориятының yolbaşçısı біле. Дионис Алексанов карьерлер реберлерінен аңлашты ве олар вақыт низамыны бозмайып yolны мұнтазам суретте тәртіпке кетірмеге чағырды. Этот вопрос тоже мы ограничили, что только до 8 часов согласовали совместно с жителями и собственниками карьеров. В дальнейшем
взяли собственники карьеров, будут постоянно, регулярно ремонтировать ту дорогу, которой они ездят. Насыпная эта дорога. Курчык касабасында да бір меселе бар. Меркези Осипова соқағы бойы қалдырым yok. Якын ерде есе мектеп ерлеші. Балалар yol четінден еріп евге қайталар. Здесь идет очень интенсивный поток грузового транспорта. Соответственно, дети, которые выходят из этой школы, идут, вы видите, вот с краю дороги. Если идут 2 фуры, просто некуда деваться. Всего лишь 1 километр. Я думаю, что нужные люди нас услышат. Дионис Александров bu meseleni şahsi nizaretine aldı. O bu sual çözülmesi için uygun idarelerinin iş tutmağa söz verdi. Bundan gayrı eposu yollar pasportizatsiyadan geçkenini haber et. Bu sene ise keyfiyetli ve hafsız yollar adlı milli leyha boyunca rayonda 70 sokak kapital derecede tamir edilecek. Sultaniye Istakayeva, Sanı Biragimov, Arsen Fukala, Millet için. Жанкой районының иш зиyaretinin Devlet Milletleri Komitetinin rehberligi yetip bardı. Yakın köylerde bulunganlar ve yerli sakinlerinin konuştular. Nasıl meseleler anlık olunganı ve onların çözülüp yolları hakkında bizim nevbette kelip hamız. Жанкой мемориятның binasında boş yer yok. Devlet Milletleri Komitetinin rehberliginden көрішівге yerli falciler keldiler. Olar ananevi ama aktual meselelerini seslendirdiler. В основном или во многом зависит решение вопросов от активности граждан. И данные активные жители этого региона проявили свою активность. Я думаю, что те вопросы, которые они подняли, мною будут взяты на контроль. Топлашудан сон Альберт Кангеев meselelері olgan объектлерге етіп барды. Жанкой мұсылманларны енді 20 yıldan beri dini inşaat için yer alıp olmaylar. 36 bin adam yaşagan şehirde tek bir cami бар. O da şimdi tamir etili. Сейчас у нас на крайне города мечеть стоит, многие не могут ее посещать из пожилого состава населения. И мы хотим им облегчить и сделать непосредственно в городе мечеть, чтобы им легче было посещать и совершать обряды. Баштан Жанкой мемориеті шерге керген ерде дамарта айрылды. Қаршыда кешішхане ama vesikalar öylede berilmedi. Bundan gayrı da uç damarta teklif etildi. Onlardan birisini seçmek gerek edi. Cemaat Первомайская sokağındaki damartаны seçti. Bu yerde 200 adamlık cami kurmağa niyetlenirler. Nevbetteki obyekt Жанкой rayonun Kalinovka köyünde 40 kvartiralı ev oldu. Çok katlı binanın bir yarısında adamlar yaşaylar. İkincisinde ise yok. Evleriminde kapı pencereler var edi deyler. Ama vakit geçtikçe bunlar hepsi yok oldu. У нас газа нету, во всем селе есть газ, у нас нету газа. Evinin yarısında adamlar yaşamağını sebebinden yaşaganlarga da gaz geçirilmey. Заказали на него все документы, и потихонечку дом переходит в муниципальную собственность. То есть все это делается, но не так быстро, как бы хотелось. Eğer yarısında adamlar yaşagan ev toplu şekilde evge çevrilse, yani ikinci yarısında adamlar köçürülse, köy şurasında nevbek yok olur. Bu ise Жанкой şehrinin Proyezhaya sokağında Hurriyatxan 82 kvartiralı ev. Çok katlı evni tap 2017 senesi tıklep başlandılar. 4 yıl devamında 3 dış hizmetçi denişti. Olar o'z ishni yaxshi becermeydiler. Bugün vaziyet yaxshi tarafga denişi. Şimdi obyektde 8 işçi çalışa. Olar gelecek binanın divarları için karkas tikleyler. Bu yerde elektrik olmağını yekani meseledir. Onun generator vasıtasının yetkizeyler. После общения с руководителем строительства у меня сложилось впечатление, что этим объектом никто не занимается со стороны инвестстроя. Сметы недоработанные, электричества на объекте нет. Хотя выполнены все электромонтажные работы, осталось только рубильник повернуть. Endi gelecek cuma günü Ahmetjet'te Investstroy, Kırmenergo ve Жанкой memuriyetinin vekillerini muşavere geçirilecek. Anda ular çözülüp yollarını tapmağa planlaştıralar. Gelecek hafta Devlet Milletleri Komitetinin reisi Ahmetjet rayonuna nezaret ile yetip barmağa planlaştıra. Elmas Ablakimova, Vitaliy Golubov, Millet için. Çayka adlı modül balabakçası Sak şehrinde açıldı. Binanı 2 yıl evvelsi kurup başladılar. Mektepten aldığın müessesege 130 bala katnayacak. Bina episi talaplarga uygun mu? Her şey doğru yapıldı mı? Tantanalı açıluf tedbirinden bizim reportajımız. Bayram tortu çeşit renkli hava topları, yırlar ve oyunlar. Çayka adlı modül balabakçanın tedbirler salonunda kuvançlı vaka. Bugün bala merkezi Sak şehrinin 130 kencesi için resmi şekilde öz kapılarını açtı. Родители безумно счастливы. Детки очень хотели этого открытия с родителями вместе, а мы еще больше хотели, потому что все хотелось быть вот в таком красивом, уютном и современном детском саду.
Binanı 2018 senesi kurup başladılar. Adım-adım modül konstruksiya kavi sarılı kırmızılı binaga çevirildi. Endi bu yerli balaçıklarının ikinci evi olacak. На этих фотографиях изображена именно стройка нашего модульного здания «Чайка». Можете просмотреть, с какими интервалами, как он строился, как это все было непросто и в то же время увлекательно. Балабақчасында 30-дан зияде хадим çalışа. Bu yerde 6 группа açıldı. Onlardan ikisi en kichkeneler, yani ясли группалары. Bina en zamonaviy texnologiyalar boyunca donatılgan ve hepsi talaplarga uygun. Bu ise aşkhane blogu birinciden böyle adetten tış ölçüdeki tava көзге atıla. Birden çok aş pişirmek ve kavurmak mümkün. Bundan gayrı parakonvetkomat var. Bu maksuz donatmada her şey buvda pişirilir. Тантаналы açıluvda şehir memuriyetinin yolbaşçısı Aleksandr Avdiyenko kaydetken akıbı. Bugün Sak şehrinde mektepten aldın möselerge nefbet yok. 2 yıl içinde bu tarafta 2 balabakçası açıldı ve da ikisi gayrıdan tamirlendi. Несмотря на это, мы будем строить еще один детский сад. У нас предусматривается программа строительства жилья. Вот, а значит, мы прогнозируем увеличение численности населения. Yanı mektep kurmak niyeti de var, böyle planlar tızıldı. Endi leyha smeta vesikaları hazırlanıla. Kuruculuk işler gelecek sene başlanacak. Ayşe Şulakova, Sivile Memetova, San Zivadinov, Millet için. Bu sene Yarımada'da 5 bala bakçası ve mektep açılacak. Da 20 mektepten aldın müessesinin leyhası Kırım'ın çeşit şehirlerinde ve rayonlarında tüzelecek. Onlar 2021 senesi kurup başlayacak. Cumhuriyet Demografiya ve Образование adlı milli leyhalar boyunca inkişaf etti. Ahmetci'de bala bakçalar kuruculuğunun ketişatı hakkında Elmas Ablakimova tarif etti. Kaynak hıhılçımları ve Болгарканен Пычылувда в ушах. Меджите Русская, Балаклавская ve Ангарская sokakları rayonunda bala bakçası kurulu. Şimdi işçiler bala bakçanın birinci katına koloniyaları kuralar. Sonra birinci kat kapatılacak. Başka seksiyada ise tolu şekilde demir karkas yerleştirildi. Bala bakçası 3 ay evvelsi tıklenilip başlandı. O 260 kencini sığdıracak. Onlardan 100'ü yasli grupaları olacak. Kuruculuğunun birinci basamağı en ağır edi deyik dış hizmetçi. Сложности определенно всегда в строительстве есть. На данном у нас участке здесь была 5-я категория грунтов, то есть это практически скала. То есть нам пришлось очень долго и нуторно, скажем так, производить работу по раскопке котлована. Но тем не менее все идет по срокам правильно, да? Сроки у нас, скажем так, никто не переносил, поэтому в любом случае, даже если где-то мы опаздывали, то в других работах мы нагоняли. Onu bu senenin sonunda yüklenmeye niyetlenirler. Bu ise Ahmetci'nin daha bir balabakçası. Tap 2019 senenin dekabr 15 günü bu yer Krimskaya Roza mikrorayonunda boş tarla edi. Birinciden katlavan kazıldı. Onun ölçüsü 60 metr oldu. Şimdi ise 48 kurucu demir beton karkasını kuralar. Buna 20 günden ziyade vakit gidecek. Endi martның 23 günü monolit divarlar tiklenilecek. İşler 2 smenada alıp barılam. Завершено армирование плиты перекрытия первого этажа и начато армирование вертикальных конструкций второго этажа. Объект строится в графике по соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации. Ввод намечен в декабре этого года. Dayki bala bakçasında iş katnay olar Kezlev trasasına yakın yerde tiklenili. Bakçalarının umumi fiyatı 400 milyon rublege yakın. На сегодняшний день подрядчик, в принципе, идет с графиком. Проблем особых мы никаких не наблюдаем. Поэтому уверена, что в декабре текущего года данные 2 объекта будут введены в эксплуатацию в полном объеме. Demografiya ve Образование adlı milli leyhalar boyunca bu sene Yarımada'mızda 5 bala bakçası ve 1 mektep açılacak. Da 20 mektepten aldın müessesenin leyhası tüzilecek. Onlar 2021 sene kurulup başlanacak. Elmas Ablakimova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Yarımada'da bu yılın yüzüm mevsimine hazırlık başlandı. Çalılar, putalovu ve çubuklar komuluvu yakşı bereketinin temelidir. Birinciler olarak Bakçısaray rayonunun Keşine koyunun agronomları işe uğraldılar. Onların 9 hektar yerini hazırladılar. Bu yılı Kırım'da yüzüm bakçalarının umumi meydanlığı ne kadar olacağı hakkında nefbette kelip hamız.
Техника шаматасы яккан күнеш ве онларжы бенлерже юзум чубуклары. Бахчысарай районының кишине көйінде филислеріні көмі башладылар. Бұ қиыныш. Сачылувда 6 адам чалыша күнде олар 10 бинден зияда филис сачымақ кереклер. Ирина Шманько агрономия асасында 15 жылдан берли чалыша. Осишыны енгенлікнен бежере. Айтаки, эршей аваға бағлы. Егер дым олса, арекет явашчаула, егер куру олса, элбет тежже. Бунен бір сырада эршчінің өз вазвесі бар. И если, допустим, грязью забиваются клипы, вот они идут у нас, то он их очищает, чтобы мы могли спокойно класть саженец, и он садился в землю. Была ровненькая посадочка, чтобы не было выпадов, чтобы все действительно было красиво, аккуратненько. Бірді мартада 20-ге якын адам ве 2 трактор чалыша. Олар энди 10 гектар ерде Мерло адлы юзум чештінің филислеріні сачып чықтылар. Бұ қара юзум. Оа шведесерт, емыш ве мейва түслері иле қырмызы шараплар үшін құланыла. О бұтын дүнияда осе. Ве жылған берекетіне көре тек Каберне Савиньон адлы юзумден арта қала. Площадь где-то 17 гектар. В дальнейшем будем продолжать. У нас на весну этого года запланирована площадь посадки 350 гектар. На предприятии около 30 сортов винограда, разные технические сорта для переработки на виноматериал. Умумен Крым аграрийлері бұл сене 800 гектар ерде юзум сачтылар. Закладка также идет параллельно в других районах. В основном это у нас Бахчисарай, Кировский район и, конечно, Южный берег. Ишчилер сачылувнен берабер пыталувнен ограшалар. Юзум тереги жанлы деп сайла. Onun için doğru пыталамақ керек. Пытағанда зарар кетірмемек агрономның эсас вазифесыдыр. Оставляем 2 лозы по 2 почки. Остальное все вырезаем. Скажите, пожалуйста, сколько уходит времени на обрезку одного ряда? Ну, кто как, кто. Я медленно, например, режу. Там люди побыстрее режут. Я вот только 4-й ряд заканчиваю с 9 часов. Люди уже по 5, по 6 сделали. Юзум сачылығы кой хожалығында ең қиын вазифелерінден бірідір. Филислер бір қач қыш, құру sıcak яз айларыны ве яғмырлы көз күнлеріні кечірмек керек. Масрафлар пек бұйық, оның үшін юзумжилікке қол тұтуф үшін бұл сене яқын 500 миллион рублей айырмаға планыштыралар. Бірінші берекет есе 4 жылдан сон жылажақ. Айша Шулакова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Милет үшін. Милли татар медениетінің чешітлігі Ахмеджитте в гостях у татар адлы музейлер ара лейхасы черчевесінде сергі açılды. Қырым этнографик музейінде қиметлі мирасының 200-ден зияден үмінесі тақдим етілді. Уникаль экспонатлар ақында Наджия Исаева тариф ете. Тақайы яда допы бұл меденетлер бірлешуінің тимсалыдар. Татарстан музейінің хадимлері Қырым достарынан баш киімінің бағышлайлар. Оның эпсы мұсафірлерге кидерелер. Вот такой вот замечательный цветейку, где даже выше золота. Ахмеджитнің Қырым этнографик музейінде татар милли меденетіне бағышланған сергі açılды. Экспонатларны Елабуга Devlet Қорық музейінің фондынан тақдим еттілер. Раритетшелер халқының урфадетлері ве мирасимлері ақында малюмат бере. Бұл Татарстанның қиметлі мирасыдыр. В этом году исполняется 100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Наши коллеги туда то отмечают на государственном уровне. И, соответственно, они создали выставку из своих фондов, которые как раз таки показывают многоцветие татарской культуры, как тюркского народа. Сергі в гостях у татар адлы музейлер ара лейхасы чечевесінде кечірілі. Мартын 6-сында Елабуга шерінде Қырым этнографик музей фондынан Народы Крыма адлы сергі açılacak. 200-ден зияде нумине bu milli nağışlar, turmuş eşyaları, koyumcu ilvanları, ter ve ağaçtan yasılgan şeyler. Ziyaretçilerinin büyük mirağını ipten yasılgan bezekler celp etti. Mahsus ceplerde Koran metinleri saklanıyor. Каллиграфия. Так вот, это не просто красивая надпись. Milli urbalar, kadınlarının baş kiyimleri, maramalar, şerbentiler ve divarlarına yaraştırgan bezler. Olar hepsi Tatar milli usulünde nağışlangan ve çeşit örneklerinin bezetilgen. Sergini Tatarstan ve Başkırgızstan ressamlarının işi yaraştırdı. Bu 50'den ziyade tasviri sanat eseri oldu. Devlet Milletleri Ara Komitetinin reisi Albert Kangiyev atqana göre bu leyhalar milletlerini birleştireyim. И то, что вот мы сегодня увидели, это подтверждение того, что они нам намного ближе стали.
Люди знакомятся, люди общаются, обмениваются языками, культурами. Все это на пользу, на благосостояние, на укрепление единства. Sergi aprelin 29'ına devam edecek. Etnik medeni seyahatka yolga çıkmak ve Tatarstan'ın medeni çeşitliliğinin tanış olmak imkanı herkes için açık. Nadia Isayeva, Arsen Fukala, millet için. Kırım Sakina Ahmetxan Abduramanov armwrestling boyunca Rusya çempionatında galip çıktı. Ucum atıcı usulda 4 rakip yenildi. Bizim televizyon gruppamız çempionla Kırım'da görüştü. Hazırlanuf idmanları ve gelecekki planlar hakkında bizim levhamız. Tez ve emin Kırım Sakina Ahmetxan Abduramanov armwrestling boyunca Rusya çempionatını böyle surette geçirdi. Tireliuf yoruv aparatı hasta olgan sporçular arasında turnir fevral ayında Moskvaga yakın Raşal şehrinde geçti ve bütün memleketten 200'den ziyade iştirakçını topladı. Tutuşuvnun saniyeleri ardında yıllarca idmanlar galibeden son biraz rahatlık ve birden zalga, kalgan kuruşuvlerge hazırlanmağa. Armwrestlingde tutuşuvdan evvel strategiya işlep çıkarmak ağır, taktik yol kuruşuv ketişatında tapıla. O rakipnin hareketlerine bağlı. Где-то хитрить, где-то ожидать тоже, где-то тоже оборону принимать, где-то наоборот атаковать. Это все в ходе действия ты предпринимаешь какие-то решения. Ahmetxan Abduramanov'ның rakipke alışabilgeni ve büyükten büyük irade gücü turnirlerini bir ardından yenmege yardım etti. Halkara klas sport ustası Ahmetxan Abduramanov 15 yıllık kariyerası devamında Asya çempionu oldu ve Rusya çempionatında mükafat kazandı. В этот вид спорта я вообще как бы пришел любитель с улицы, который любил побороться на руках. И, соответственно, когда услышал уже, что проводятся официальные профессиональные турниры, встретился с определенными людьми, которые, как говорится, в этих кругах. После чего перешел на более профессиональные тренировки, начал упорно заниматься и выступать профессионально. Rusya çempionatında Ahmetxan 4 tutuşuv geçirdi ve her birinde galip çıktı. Bu yüksek girişmeler ardında boysunmaz irade gücü tura. Получилось, что буквально за день я заболел, и у меня пошла температура, где, и, собственно, даже я с температурой 38,5 выступал на турнире. Rusya çempionatında kazanılgan galibi Ahmetxan için yanı maksatlar açtı. Ogde Avrupa ve Dünya çempionatı olar Vengriyada ve Gürcünistan'da geçecek. Safiye Şukurova, Ruslan Minayev, Hasan İbragimov, millet için. Bu en mühim aktual siyasi, iktisadi ve ictimai haberlerdi. Bir haftadan son haberler hafta programını kaçırmanız, hayırlı akşamlar, sağlık men kalınız.